cha ko yin apo nong nomin mai cha kun lang au kom na mutin inam ki wadi ng tong tao tin in da ti cha te wadi ng tong tao tin ikelo te ya pingin tao ng ai de ma ho ta ti ng tong tin ki tam na bit na ting ti sa wa ti cha te ko ikimu to kit pe na di wil tao na ni tin apat engal singan ta yen ke ma na sai na tin na takate ikwai sai ka mo ta sa ning si sumien ho ye sa te na Yesu din sum hospital la thi amang thong min tin e ho wang pathin jinka dam selin e ngu sawin iwang patna pathina kun hi Bible chang kan simda ingkating 2 Timothy bungni changdi sipai koima apan sakpa lungde olmom chun hin kosunga ding lunggel nan ati sungongai pui patin puthe ati dai pani mang sompi tau hen hichi hi achai na ting na chong chan hin jet hin ning ting tuni hin sipai zaman sipai tu sing chong cha kan ni chong kan ai si hi hichi zaman sipai pani amin glen driver ati in ama hi zaman ani a na tong he atu sim hi atu chan nai lo wa ile thiji a ing no ki ji ne jing lu ten na ngai bin lang ama na ji pam ma kan si 1971 kumin keima West Germany missile posting patani hi kana to chu engineering ahi ji in da to ah in to din atamin lungim akong chi khail hi hisi chun ken boarding head long manin lungim su na na dingin su padon si e hitia hin ko kaman lai hin nikat kaloi pa in ho in kai jin chi ti ti ei kuwin ho in kai chi hi ho in sunga ka to chun lungun na chom lampi phatom me ti chu ka he to ni ai wangin pati isana ta san din ta o nikhat gal bonding drill ka pol na army ta chun ei thu kha in bang to ei thu be ta hi hichi achun ka ban lam khat ka ve lam pa hi a ki ha to fa se jinin ti san lo chun hichi achun ka ve la mo chun hospital pulo win ti asa ju ka ja hi hisan ge ata a hichi ju wa bani drill upon nawa galpon din da ke ai le achi jo wa la wa umji ham ki me bol lom khat ki ong tolin ta chuma me
Ijatun kaiman mebul kabe mebul ini panggal kaya na kecil ini. Aile ijatun hajong hajauhin kehi keyakunin ajokin ayo itu atak saat pun harau kehi keyakunin kapot dokter Walang kadingin kataasan ka met na ile kadip su puton sonsen tumpaki hiji kadip ku anim lawano makahilo la kachidi kita Dayman kabe kataasan kachidi kage Aile Kailan, driver ho, mechanics ho in, gari in ham tak adjustable wa asuk ning bagwin, kasi in kata sa kanungsang putang jan kasonin kapol lele kahile normally ang kidin hijatun kay masuk macam kita awagaw sa tasa sumali kay masuk matulog kita hiji patsun kacumawum mebul dong jadi Hindo ay lapang Hindo patsun kaya na ahele embulan suma panaumin drip ay kaibigan lautim mo in kataas sa atisan po mo Diyos tambing akubin ato sa kabolowin asutang Hijatun kay ma patin akan lupa le ni ba pati mo mau diantay patin ko ma tao din kadung azay ay wangin kayo pa tao na ko sa low tao na sa umang sa low kahizin patin ko ma tao iti tao na ko Hijatun kay ma Ami at kehokjo si bangunang punho agari ang punto nadi ma radio set ki ball gari ambulance set fix ki ball ang microphone kala to ini pathe namma na panluwa ele ati ta microphone na kasaylo tun hiji ka oju aha na Swiss coming in Hisa kasih sebaju kini. Ayah kini kita wahi ipitan ile. Aso abang cun meibang ahong kitol kinin. Meibang la akadai kaulunin kauntan. Hiji meibang la ju, hiji meibang munju. Lungset na kem kilo munghe itu patasan film. Ngay pun nak kata lung cumi jelai pun hingai pun tak kem telung ye di kata sar film. Hiji film ka bol hi leise kadam lai sungin film ani oh. Hiji jauh jun ibi kita oh kata Glen na kilo tinggi, na hindi. Hiji jauh cuma sel kata mungkin, ini pun lagi le, kamu kan login, kamu kata upahin hospital lagi dokter pun kata sendiri, anda suka. Dokter kata pijenin kata min, discharge lagi. Tunwa kacung ho jin hingjing pathin ju in di kisanin zaman sipai kapan se login krista adin ng sipai pagta ya so deho eho hi sipai pamili di bang pa di kasi
ni nào phải hi je chun ei ho so pai pan iwa ka ta chun chun wa ilang ka ta ding chin tham ti le Krishna si pai ai ni chu iwa ta chu glenin sai ko ma kei ma Manipur rifle kahi kei ma ai arbi kahi na chun chun na Krishna adingin si pai pa he Atsai na adingin ibai kan chami si pai koi ma apan sa pa lung de kon mum chu suma ding lung ge na suma oi mithem ulin Timothy ahira si pai pha bangin ku mangin ki a mithem ulin Timothy si pai ki ti chu tu lai lai se hin ku a isu boi ni ku si pai ki ti chu la sa a ke won sa a din ku mang ni ku si pai ki ti chu kunong ho la ke won sa din ai boi si pai na to din ka no ne he ji a to din chi ham si pai a pa sa pa ni ai sa din chu si pai e dunia ko ye pan sa pa inung lai sa din ham badalen kamandi hidayat pa ego ading na sudah sa commanding or commander ang anong lai sa na din pa din chu si pai na ato hije chu si pai chu apan sa pa ipanahin ko unay lazy ni ko din na sa ikakam hizo ato na isumo mai o yeyechun bom sabadi si pai pa hiwa mithen kolin Timothy sa a si pai pa chu tulahin ba isu no ngai boy apan sa apalung thai ka tingan ko man di hi ya Timothy ko ngin ei ho zo se di lazy ko man di ko ba Jesus Christa ni tin ni ko ei ko pa ai din di hol pi ken da hi chu giống chắc na ai chu tu đi tu lu gì cũng sáu ta sẽ dùng cái gì na ni chu chân chu mau tiến tuân sinh cái hiền nó có dấu sẽ tạo cái này sa mình thì chui cái mình thì tu ni all India medical lama ni để sang một cái cái chân một nhà bên một cái thì ăn đi sang đầu thì này thì chun cái chân một mình đi chơi sang cái gì anh mình cho mà sang chúng nó có xuyên động tàu bên này mà chú mai già có gì apa yang ngomong ni mai già cũng lắm tàu không là một điểm năm kỳ vài tiếng trong tàu điểm in đàn thì chỉ cha tiền vài tiếng trong tàu điểm cái lô thấy thế đã tiếng tàu ấy để mà họ thả tiếng trong thì trong lớp bên nào thì chỉ dạy quá thì chỉ cho theo thì cái môn học kiến thức này đi viên tàu này đến các bạn em cần chỉ nói được cả cái mà nó dạy là cái ngoài ra họ nó để tăng cái tên thì quay trái ta món tàu sáng thì xuống miền và nhiệt để sáu thế nào Giêsu tin ăn sung Jesus
nang ma adingin hasap hizong le kahin na me koi baka doni jingkan pa chom cha hizong le kapati ilamin din ko bijodo se hena lungsit na bang hijit bak ne hinga chuat pusin nang ma kai baka chom se hizong le kuni hin ka insum che di bin ka ta win kanam pi wa dingin ka hung ta win ka ti wa dingin ka ta win lam cho Kaya nga itong katsanong exam polling choice ang kipin. Kapatid, katawang na tehaw na isan piwa. Katawang na tehaw na isan piwa. Narungsit na kamutit pa. Nama lupin ka po pinagibit. Nama unising alata. Tehaw na isan piwa. Lord, in the name of the katawang kapatid, unising ka imay sa akin sa pangubin. Bagay, kasi kung umay sa aking bagay, naman na suki nga, kita ko hitihi, panunting le, iyaman sa ating ang kito, kahit iyan kong tinwahid. Akiman sa anahin, nang patay le, nang hepa, na le, matsaro na, kanto na, lampi ating mantay na tingin kapatid, naman, Jesus, naman sa ating nakumatandaan na nihi. Kapatid, kabol ko, Atum na at ini bin biasa natin at sunong bakay din sa amin Amen. Amen. All that is right. Thiên zalin tu chun mai sam thar ke chai ta ke be kita bang pa pa te be ngam pi ading le ke ho na kong ta he. Thank you.